ndabasuhuje mbahe ikaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho mwese mu bice bitandukanye mbibutse gukora subscribe kugira ngo dukomeze tujye tubana umunsi ku munsi niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri iyi channel yacu tuganira amakuru y'imikino atandukanye. Reka duhere ku mugabane w'Iburayi mu gikombe cyitwa UEFA Nations League gikinwa n'amakipe yo ku mugabane w'Iburayi. Cristiano Ronaldo yaraye akoreyemo andi mateka yongera gukora andi mateka ku nshuro nyinshi zikurikiranya. Umugabo akaba yujuje ibitego 900 muri kariyeri ye iri professionnel kuva yatangira umupira w'amaguru mu ikipe ya Sporting Club Lisbonne yo mu gihugu cyo muri Portugal. Yatsindiyemo igitego cya mbere ari imbere y'abafana iwabo, n'uyu munsi akaba yatsinze igitego cya 900 ari imbere y'abafana. Uyu mugabo akaba ari umwe muri baritazamu bakomeye bibe byose, ngakaba afite gahunda yo kuzuzuza ibitego igihumbi byose. Naho ikipe y'igihugu ya Argentine yatsindaga umukino wayo ku mugoroba washize, niko yakomerezaga aho yasoreje ko yanatwaye Copa America. Ariko icyo ntabwo aricyo tugiye kugarukaho, nuko basezeraga ku mugaragaro abafana ndetse n'abakinnyi bagenzaho imbere y'abafana benshi b'igihugu cya Argentine, basezera umugabo witwa Angel Di Maria uheruka gusezera umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Uyu mugabo akaba yasezeragaho we n'umuryango imbere y'ibihumbi byinshi mbaga y'Abanya-Argentine bamusezeraho. Uyu mugabo uheruka kuba atwarana igikombe cy'isi n'ikipe y'igihugu ya Argentine ndetse na Copa America baheruka, nyuma yaho gato yakahita asezera umupira w'amaguru nk'abigize umwuga mu ikipe y'igihugu. Akaba akomereje gukina umupira w'amaguru mu ikipe ya Benfica, yongeremo amasezerano y'umwaka umwe gusa. Mbibutse ko ntabwo yigeze asezera umupira w'amaguru muri rusange, yasezeye mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Naho ikipe y'igihugu ya Portugal yatsindaga ku mugoroba bashize ibitego 2-1 nabo mbere ko umukino utangira. Abafana ndetse n'abakinnyi bose muri rusange nabo basezeraga Pepe Luis Nazario de Lima. Akaba ari umugabo wakiniye imyaka irenga 20 ikipe y'igihugu ya Portugal. Uyu mugabo w'imyaka igera kuri hafi 42 yose akaba yamaze kubasezera umupira yarasezeye umupira w'amaguru, ariko yari bataramusezera ku mugaragaro Abanyaportugal ndetse no mu ikipe y'igihugu muri rusange bakaba ari byo bakoraga. Naho Kylian Mbappe kapitani w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, nyuma yo kuva mu ikipe ya Real Madrid aza mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ameze neza, dore ko yaramaze gutsinda ibitego 2 muri match bari bafite. Yaramaze igihe kinini adatsinda mu ikipe yewe nshya ya Real Madrid, akaba yabonye igitego kuri match ya 4. Uyu mugabo akaba yaje kuba avuga ko nta kibazo afite muri Real Madrid, yiteguye gutwaramo ibikombe, dore ko n'icya mbere bamaze kuba bagitwara cya UEFA Super Cup. Abagabo akaba bamaze kuri Paris Saint-Germain n'imishahara ye, avuga ko nta kibazo, we ameze neza kuri Paris Saint-Germain, anayifuriza ibyiza mu gihe ari inkuru zivuga ko yagiye mu birego n'ikipe ya Paris Saint-Germain itarigeze imuhemba amezi 3 ya nyuma, ndetse ni n'amabonase mu match bagiye batsinda. Umutoza Didier Deschamps bamaze kumukinnyi yitwa Adrien Rabiot kuba atari kugaragara mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, ndetse kuba nta n'ikipe afite. Avuga ko umugabo ari muri situation itameze neza, nta kipe club afite ndetse ntari no rumva ko bitameze neza, ariko avuga ko nabona ikipe y'igihugu club azakinira azagaruka vuba byose mu ikipe y'igihugu abikoreye. Abaze kubona club yakina muno umugabo witwa Eder Militao mu ikipe y'igihugu ya Brazil yamaze kubasohoka muri kampu ye. Ni nyuma ya Chouameni nayo basohotse ndetse na Mendy basohotse mu makampu y'ikipe y'igihugu batameze neza. Uyu nawe akaba yasohotse mu ikipe y'igihugu ya Brazil agaruka kuza kwitabwaho ku mvune yagize ibijyanye n'imitsi, yaje kuba imufata asohoka muri kampu y'ikipe y'igihugu ya Brazil, akaba yaje kwitabwaho mu gihugu cya Espagne n'ikipe ya club ya Real Madrid. Naho umukinnyi witwa Cole Palmer yamaze kuba akurwa kuri liste y'abakinnyi ikipe ya Chelsea yamaze itanga muri UEFA bazakina igikombe cya UEFA Conference League. Uyu mugabo yamaze kuba akurwa kuri liste, we n'umukinnyi Fofana bakinaga ndetse n'umukinnyi wita Romeo Lavia baje kuba bakurwa kuri liste yizakina imikino y'abakinnyi 25 bazakina imikino ya UEFA Conference League. Naho umukinnyi Neymar Junior Santos bamubajije ku bijyanye n'abakinnyi 30 bagaragaye bazatorwamo uzahabwa Ballon d'Or hatarimo umunyabrazil Rodrigo, avuga ko nawe abibona ko ari byo, ntago ari mu bakinnyi 30 bagakwiye kuba bahatanira Ballon d'Or,
ahubwo ari mu bakinnyi batanu bakwiye kuba bahatanira Ballon d'Or, bakinnyi beza ku isi ifite. Naho umukinnyi witwa Steve Bergwijn yamaze kuba agera mu ikipe ya Etihad ahabwa na nimero 34 kuva mu ikipe ya Ajax Amsterdam. Uyu mugabo biruka no kuvugaho n'umutoza ko atazongera kumuhamagara ubwo agiye muri ya shampiyona ya Saudi Pro League. Uyu mugabo nawe yaje kuba amusubiza avuga ko nawe nta gahunda yo kuzongera gukinira uyu mutoza ihari. Umutoza atagakwiye kuba avuga aya magambo mu itangazamakuru, yakabaye amuhamagara bakagana. Anavuga ko icyo yakurikiye ari amafaranga, ego na projet nazo zihari nziza muri Saudi Pro League. Naho inkuru yari iri ku munsi wese ivuga ko umugabo witwa Casemiro agiye kuba asohoka mu ikipe ya Manchester United. Ibyo nta bihari, ni ibihuha byari byazamutse mu binyamakuru bitandukanye. Uyu mugabo arahari, yamaze no kwasohoka kuri liste izakina Europa League. Ikipe ya Manchester United abakinnyi 25 yashizeho harimo n'umukinnyi witwa Tyrone Malacia, nawe ari kuri uru rutonde nubwo atari yamera neza ngo abe yatangira imyitozo na bagenzi be cyangwa se akine umukino n'umwe. Naho umukinnyi wundi wacuze akina ikipe ya Manchester United, uyu mugabo bamwita Juan Mata, akaba yarakinnye mu gihugu cya Turkiya agatwarayo shampiyona yaho, agakina mu gihugu cy'Ubuyapani agatwarayo shampiyona. Naho uyu mugabo yamaze kuba agera mu ikipe ya Sydney Wanderers yo mu gihugu cya Austria. Uyu mugabo akaba yamaze kuba akomeje gukora agahigo k'umukinnyi wagiye akina mu mashampiyona menshi atandukanye akagenda anatwaramo shampiyona z'igihugu zaho, naho akaba ari diru nziza yamaze kuba yinjizamo. Iyi ni imikino yarayigenze muri UEFA Nations League. Ikipe y'igihugu ya Azerbaijan yatsindwaga mu rugo n'ikipe ya Swede ibitego 3-1. Portugal yaje kuba itsinda ibitego 2-1 itsinda ikipe y'igihugu ya Croatia. Scotland itsindwa ibitego 3-2 n'ikipe y'igihugu ya Pologne. Denmark itsinda ibitego 2-0 itsinda ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi. Naho Serbia inganya 1-0 n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Ikipe ya Estonia itsindwa igitego 1-0 n'ikipe ya Slovakia y'igihugu ya Slovakia. Belarus inganya 1-0 n'ikipe ya Bulgaria. Naho North Ireland itsinda 2-0 Luxembourg, na ikipe ya San Marino itsinda bwa mbere mu mateka yayo ikipe y'igihugu ya Liechtenstein. Mwakoze kudukurikira kuri Chapi Sport, mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom.